नियमी पाँचपी वकील साहेब हत्या जासुसी उपन्यास बनेको चोले मिग सोङो बोको चाउला मिग वे भाइचे किसाने कलम सिमो वकील साहेब खाटा कोयल दुया हो तर उगो कलम भाइचे किसानीको जु सा थ अन हत्या जु थासे वनको मोर काटा हो त यो पिङो वे इन्स्पेक्टर बिने अनुसन्धान सिलसिला वकील साहेब पासा श्यामलाल थावने निनिकन याव ख श्यामलाल वकील साहेब चाहिँ कान्छिम कला टंगु मखो वेटा सुनाना चाहिँ अपराधी नायको जिफुर गा चाहिँ वकल चाहिँ जानकारी ब्युटो ठय खठौ चाहिँ अंके वे ठौ वे नेना दिस वकील साहेब हत्या ठो उपन्यास चुमी विजय कुमार श्रेष्ठ ख ठौ यो पिङगुको भोट ठुक टन हेका कने खुनु स्टेसी चिन्ता इले बिनेव रमेश अफिसर ठंग होला पत्रिका सुसानी म गफे मस्त जुयाछ न अचानक बिनेन रमेश टटाला का म हाम्रो खन्टवटी माउ जाया भाइ चाहिँ किसान सेठेको टेबलेट बिउ खलेकी मखुचक सिकावा आएला ख आए हु तुरन्त बिनेन दिरडटा पंकला नक्तिनला ब्रेकफास्ट नेसिरला नेसातन जाया मजु छु सटअप यर म याक्न हु बिने गम्भीर खण्डो यस सर टाटा रमेश जुरुकको डना प्याउ न बिनेन रमेश प्याउ छु इसु यात न सम कन्स्टेबल एट सर्ट ल यस सर कन्स्टेबल न डुआउ या स्याल्युट त फिंगरप्रिन्ट एक्सपर्ट्स को सटा हटिसा यस सर स्याल्युट न हाक्न प्याउ न बच्चल नाथम गसिम मन डुआउ या न सर जिता सटा दियो खला अन डिसमेछ छिरापमा छौ सल्लाया मागडो बिने स गम्भीर खण्डो छिके वो वकील साहेब त हत्या जुग छुरा डनमुखला डनी सर उके लानाचङ पटी याची हुयावङला मर्ने मोर सर सु विशेष उके फिंगरप्रिन्ट्स का हकना लिका माली थेचो न जो हजुर बिनेन रुमाला हिनाटो पेन लिका उटा बिबिउटाल ठुकै न फिंगरप्रिन्ट्स का लिका दिस न हस हजुर फिंगरप्रिन्ट एक्सपर्ट प्यावन का बिने मुन ज्या बिचाले डुबे जुल बच्चा इलिपा बिने अफिसमा प्या होला मोटरसाइकल गया प्या होला बिने श्यामलाले छेमाल्टा कालीमाटे पाके सोया हो न छेमाल्टा छु ठाकु मोजला ब्लक नम्बर 16 छैन हैन ठ्याक्क दिटा श्यामलाले छे साधारण खण्डो छु विशेष त बिने न मखन बिने न लुका पुचे ट्याटा कन्टिन्यू याक्ल छु इलिप छम नचम मिसा लुका चाक होला बिने न औपचारिक त पुंगी थैन न थो श्यामलाले छे ख मखला ख छिसुले बिने यु छन निसे कोठिनको सोया न जे श्यामलाले छम भिचिता मिखा वगले छ छु खन्यन मला वइगो बिनेन मिसै ख्वासो सली सबला चासा तले चासा वेक तले जनाए नाचुन वो मिस छ कि चिला हो न तले छिनवा छ कोठा फेटकुल तन 50 दिशा जे वेक त छिचाउ दुट काटे आबी चुप अबियाडी चिया माल मिस बिनेन वेट सम्बोधन याटा सोल जे श्यामलाले म्या ठुलटा वो मिस कोठा प्याउन बिनेन कोठा चाखेर मिख बोल छै पिनी वो साधारण खण्डसा कोठा आर्निक पलन छापिया टौडो सफा चितिक ज कोठा छगो सुगन्ध वया जंगडो स्यार योर फ्रेशर ट्या टौथे 10 मिनेट लिपा लगभग नेट दुमनो छम कोठा स्वार्क डाउल मढी टढी वइ खले छौ निसची बोलना चंग बालके खण्डो जिन्स त मसिक मफट माफना दिस गन छु गल्ती जुल्की श्यामलाल बिनेट सोसोन नवट बिनेन निला ढल जिन छिटा ममुसिने साक्षे श्यामलाल जे मोखला ख तर जिन्सटा ममुसिल श्यामलाल शिष्टता पूर्वक नियन जे इन्स्पेक्टर बिने ओहो इन्स्पेक्टर बिने जिन्सटा ममुसिन सा छिगु ना टक निनाट एकडो छिटे जामन जिगु छे वइगो ह भाग्य ख तयारी स जिन्सु सेवा फैने छि सिले जिमा छिकपिन पासा गोपाल दास वकील साहेब हत्या जो ख बिने न खन झकला जिसु सु दुस्तै जाजी हो छि जी गोपाल दास पासा दगा गठसिले श्यामलाल नुगो मुसिंकल जिमुक ज्या छानबिन या ख बिनेन न्योखो हटे हटाल जिमसा वेकै हटे टक या छानबिन नाचनु दो छिगु छु ग्वाले आस थन वयु ख जे फक्क ग्वाल या ने पासे हट्यारै त सजा बिकीको इसे स्वयंमरे श्यामलाल लिसब वकील साहेब छिगु सफु बारे छु कना दिसले बिनेन इनाबेद जिपे स्कुला नाफमा वनपे पासपे ख श्यामलाल न बचाका लिसब छि डकला लिपा वकील साहेब नापलानको गुलडट जी अथे निलाटी न्यजीमा वेक मरेरगा वेकै छे चाहे मडियाला वो मुर्गे कने खनु बिचा हाक्ट छेउन ख वइको हत्या जुग जिमोस्यो कने खनु समाचार बनाजको सिल खसी व जीवन ख छे प्रोफेसर मानवी बारे छु सिउला बिनेन प्रसंग हिकला छामसे वना जिमे पास ख तर नुम वला इतिहास लेक्चरर न ख वेकै छे गनले येले पुचे वइको छे अन्नु झोलक देखाट हो बंगला त मध्ये छौ वेकै न ख
चिक पनि मसिका गब्लेन छे जुगले जिमको मसिका छौ भोजे जु ख यक्को इ मर्ने गोपाल या पासे या म्याय भोजे मानव नाप्लाउ ख लेप अन्य मसिका कालबिल जुल सुपासले बिने न मदिक निस निना जुन श्यामलाल न उसी मचासी लिस बिया जुन भालुराम या भोजे भालुराम या नान्जना बिने ये निलेमा ठुल तर असभ्य जुइरका निला पिया जुन वकै छगनले थाप्तले बागमति फुल पाखे वकिल साहेब या सु दुश्मन बिने ख पुण्य है श्यामलाल लिसबिल दुश्मन दयाल गोपाल हत्या जुग जुइने मखला इन्स्पेक्टर साहेब श्यामलाल अखबाट इन्स्पेक्टर के निसर्न सुसतरुले बिने न आशापूर्वक निन जे सुस्यो उइको हत्या जुगले शत्रु दुजिरका अनुमान जग जानो ख मोक्सा वे सकले मित्र जग जिसियो भालुराम शिवला वकिल साहेब हत्या जुग ख बिने न उत्सुकता पूर्वक निन जी मुस्यो चो प्रोफेसर मानव रिटायर्ड बुंकीको याला बिनेन नोख हल छमै नानीसँग ठोखन जिम मुसु कृष्ण बारु रेट छिहे वकिल साहेब छे ज्याटी आबु मोहला ख वकिल साहेब कृष्ण बारु त ठौ अंश 1/4 भाग बिगु निर्णय छ यागले जे हुन मुसु छि रविबारे छुसु बिनेन मेउ खन्यन व रूपा पखे दुम गोपाल का ख ठौकने व भारतीय मद्रास इन्जिनियरिङ बुना चंगडो श्यामलाल याङके लिसबिल रूपा अकस्मात छेन गति ग्याप जुले ठोन्यसला श्यामलाल भर्ति सुमको चन भच्च बिचाया आथे चन अले चिसला बिल्ली सबिल रूपा ग्याप जुम हो सारवटा साना सुनाना ग्याबिना बिउ ख कि श्यामलालले लिस्न बिने चस्के जुल बिचाहा मयागु लिस वसले भच्च अलमल न जुल बिने न श्यामलालले ख्वाटुङको सुयानिन ठोक छिया सिउ के अनुमान जक याना दिएको ठोक जिता गोपाल टागो ठोक सुत ढामर टगाना ट्याटो कि वकिल साहेब ठोकलाई हट्या आउला मोखला बिने संसद के जुयानिन जिता अठिमटा रूपा गायब जो इले छे हिखो खंगली गोपाल अठि अनुमान याउ जेपु वो ख वकिल साहेब मेपन त छा मकंगले सार पुलिस गोपाल एटा अपोसंग यइडका ठोखै त सुचका टौ जेपु वकट सुना धमकिले बिउ मरो अझ खला गोपाल जिता छु मरा श्यामलाल लिसबिल मल ठोख टोटा दिस अले भाइ चाहिँ किसानी बारे छिगो विचार छुदो ठीकै जो जिगो विचारे उछम भीम मनु ख भाइ चाहिँ वो वकिल साहेब लप बारे छि छु खन्जना दिगु दुला जिम मुसला श्यामलालले सले आश्रय भाव लक जाउ बिनेन वाचाकल अले विकासी बारे छु तया दिसले सु विकास श्यामलालले सले आशंका खण्ड त वे वकिल साहेब छे वे उनेना तिम छो वला श्यामलाल निल जितल उसँग गुण्डा ठेचोका छाले सिक्क एला चुनमा वया अर्जुगले जिगु बिचा अठि वो ख श्यामलाल गम्भीर जुल सुबा बिनय अचानक छु खल्लुम न छे आपला ग्वाल ना दिल बिनय अन हटा छपिया रमेश 20 मिनेट लिप भाइच किसानी छे ठंका होन लोका टक टकेना सबल छम ब्रिम मिसा खाप खावला छम ममसु मुन पिन दना चोंगले वन्यन सुमा वइगो भाइचला छेमरो जे वेटर नाप्ला वइ ख गनवंगले अले गब्ले वइ छौया सासला रमेश वो बुरी के निस तल प्यावनीला छुटया वस गासी गब्ले वइ बुरी छर्के जाली सब रमेश वासा निलान्यन अले भाइचे कला व मस्त गोले खनि मुर्नी एपि ठस्याउन आछन भाइचे गनवन देउ मुस्यो बुरी छर्के जाली सब ल खापटी त हटा चल रमेश खन्तुल एना वइ निन मास्ति व आछन खटा क याटा हकन निन अले छि विमुन वालाले वि जा दुस्का वन्यु आ वि जानाला मर्नी तरकट पच्च पिनाते गदो निनी विमुन माउ जामरो बुरी ममरो लिसबिल कासा जीवने रमेश अन ल्याउनीको बिचाएन कने कस भाइचे देवले वे जोजलपा तल का बाबु का बुरीमा खापति नातले थाहा हुन्टा सोल उगेले भाइचे किसान टक्क ठंगा होला सब इन्स्पेक्टर रमेश त खनिवा भाइचे किसान ओजाल जोजलपा इन्स्पेक्टर साहब गन्चारिया भाइचे किसान रमेश त नमस्कार ओहो जोजलपा छिटचक नाप्लार गावे आतुनको छिप्या झाचुन खनि छतिनी त खन्निन मागो ग्वाल नादिस रमेश भाइचे किसान ख्वास यातला तयारिस रे छु ग्वालिया मल भाइचे किसान नायु सलन लिसबिल ठने दनाला रमेश निलातल ओहो माफ नादिस छिनापा खलाला दुहा चासे ढालो मनका भाइचना निला लिसबिल चासा तले चासा माला ठने ठीक जो जिता फटिच हटा रमेश निन छिकान सो सय ढेउ खुयाका खला भला रामेगो उइ छन गनले छे मा बोरे टखौ छेदो अन्यन दास सक्छना किनाबी भलाराम सुबले गस्नु रमेश निन सामान्य खण्डो अठे 5.5 फिट तरी ग्वाले नाटौडो बच्चा हाको अठे स्वीडटी दजीमा भाइचे किसान लुमंको भलाराम या हुर्लिया रमेश त कनाचन
अले स्वभाव गस्तोले रमेशसँग भाइचे खन्यना भोलाराम या चित्रण ठिक्यो कुटा हेट स्वभाव भच्च करा अति खसा मनु बुद्धिमाने ख मनु भि भाइचा याउको लिसबिल छिका अन्जाइम खला मुखो भोलाराम सेठी का आख वंकी स्कुलले मास्टर ख म चाहिँ जात न्यन वया चुङले वेटा पठिचा आख सिनेमाले अन ट्युसन बुवन्ट वना चुङ ख भाइचा ता आख लिसबिल भोलाराम एकाइ ना सुखले शंकर शर्मा भाइचा लिसबिल सुबा सब इन्स्पेक्टर रमेश अन ल्यावल रमेश भाइचे छेन ल्याउ या बागजार रतन पार्क जुना महाबु ठेंग हुन भोलारामी छेमलटा ठाकु मजलो टखाउ छे पुला पल नु डेकाट ग लुखचा रमेश लुख चुस्न चंग कन्टिन्यू आकल कुन सुट्ने छम्मिसे सो टाट भचलंका अन्डाजे नि र नि नि दुम छम ल्याच मिस खण्डेका होला भोलजी डिला थे रमेश मिसे त ख्वा बाणको सोसन नि रमेश पस्याड ओ मिसे त मोयल थे भच तन लक जाउ सोलन छिसु रमेश निला ख्वाटे हातल जिसम व्यापारी ख शेषजी नपच क व्यापारी सिलसिला नाप्लाटा होयो रमेश छुटा गुच्चा केकल पछि चाहिँ पियारिसन जी खबर ना बिरिया लिफ मुससी ठा हुन स्वान फुसे ठेंका छुल्लु मुन्थे हाक्न लिफ सुयानिन जी छिगो ना छुका ट्याबिउले गोविन्द रमेश काचक मुटी हो ना डल ल्यासिम मिसा मिखा खन मरेको ठा हुन भच्च लिफ वरम मनो छम खण्डेका होला वेटा खनि भयो मनु भोलाराम जिरका रमेश बिचाएट एनो रमेश पक्का याट न जोजलपा जी भोलाराम सेट नाप्लार गावइगो जे भोलाराम खठेरिस गोविन्द जी छिट छुसे वया फैथे चिलिसे खचट लामाउले वया तुनको जी छिटल ममसियो तयारिस सुख टाइम आउ जिता माफनानिस भोलाराम जी सब इन्स्पेक्टर रमेश डठुए खटवालना गम्भीर सलटल वास्तव जी छौ मुद्दै केसे छानबिने चुले थन वया चुनो ख छौ ढेव चोरी मुद्दै केसे रमेश भोलाराम या ख्वासु स तल भोलाराम छु मरासी रमेश तजको सोयाचन छु छिउ ढेव खुयाका खला रमेश हाक्न न ख भोलाराम मुट मचाके स पिजलो गबले बाछिन गज्या छन् जिता ढेउमा आउने सेफ चाका लिकयु ख ढेवल लिका ढुङ्गा सेफमा टाच लिका लोम लिप सेफ चाका सोइगुले अन छिदो रामरो सिका उले ढेउमरो ढुगा गटिसिल थन ढेवडको चाङ्गे नाटे आटे दो सचिव नोर छौ पोहे मरुको बाणके सिदो भोलाराम लिसबिल छे भाइचे किसान एकान ढेउ खुया काउटका गस ठरे ना दिया जी ज्यासिराका छे ल्याउको इले जी भाइचे किसान एकाट ले नपलाउ ख उकि ढेउ वहे काउ जिमाटिको जिगो विचार लिबा वइगे छेन टेबल आउल जिगो अनुमान गलत मोजल भोलाराम ठगो अनुमान तालाउ खे गर्बै नाचुङो भालके खन्के फो भाइचे किसान छे टेव गट्लु आउलले भाइचे किसान है वटेवा इमिगो छे लुयावल ढका या बिउ ख वइगो ईमानदार त खना जितस्कन लेट या अले जि वटा दोषी त कन त श्रीपा बिउ ख तर वा काट तयार मोजो अले भाइचे किसान का हिरासते खलले रमेश भाइचे किसान का नाप्ला हटा चाकल हजुर ख जिन त मुद्दा लिटके आबिरेउ ख तर वकिल माने मुजो भोलारामी सलेन दुखटु छिट मेपि सु मनु प्रति संक मला आ ढेबे ल्यावेन गा संके नाचुन मा खमन त एन ढेबटङ इलाजिथा आख बुवाया चुपि मस्तेस थन पिने छम ममुसु मनु खन गाटाउ ख भोलाराम खन लुमको रमेश टटाल जे व विदाट टचक नाप्लाल थे रमेश न उत्सुक त बोल्न अवश्य मस्त तले आख बनाचङ दो जि नाप्लाका बि तले चास सेत भोलाराम रमेश दत्तले एंका छौ बैठके दुटी अंकल अनि न्याम मस्त आख वन्ट चुनाचुङ च्याचन कोठा बेन्च हो टेबल टे आटो दो इपि मध्ये दिलीप धाम मचिता सटा रमेश लिसी अलग कोठा नाप्लाकी बिल रमेश उत्साहित ज्या ओम विद्यार्थी के निन छे खल व मुहमसु मनु खनडका थाम ख दिलीप छियाकल लिसबिल व मनु गस्न वइ बारे स्टाफ छ बालको लुमाल मजो एना व मनु ख टुयु कमिज फ्नाटो लुमा व मनु खना छु संग वला जिल्ला वो मनो ठया परिवार मनु जिर गाचुन हो छिमुक पुजले भाइचे किसानी काय व्यवहार गस्छले अत्य सिधा मनु ठे छ सिउ त्यो खुया काएर गाला मटिए म मेमे पि 5 दिन बिचाना ठटे खला ठट ख हजुर चोरी जो इले कोठा सु प्याउ लुमला ख वो बाथमै वन्ट प्याउ ख अले 5 मिनेट लिप ल्याउ अबले वे ख्वा ज्ञाना चौथे खण्डो अले छु इ लिप पास टका हटा चाचा छे ल्याउ ख व छिमटा छु मराला छुन मरा सुबा आनन्द लिप नाप्ला रमेश दुन धल रमेश कोठा प्याउन रमेश सेट भोलाराम नाप्ला त अलेन्यन छि म चाहिँ त गन नाप्ला दिएको ट्युसन बंके कोठा हटा चाचा प्याउया चौले नाप्लाउ ख ओगिला छि म चाहिँ त छुन्यना मरियाला जे कोठा ड्वावन नगा जब ढेउ मडुको वा चल ओब्लेटिने म चाहिँ खना संक वौ ख
वया लिपा मचना पा छु खमजुलाले जिप्या वया सुइबले मच अन वन नगल अले जिटा छने संग जुल अन जे वइको विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट आबियो ख सुबा रमेश अन न प्या रमेश अफिसे छैन सुतेसे 10 बजे 30 मिनेट वन नगल इन्स्पेक्टर विनय प्रधान ठाउँ अफिसे चुना महत्वपूर्ण फाइल त सुया छन रमेश सेठ भोलाराम नाप जुगो खय रिपोर्टिङ यार रमेश ख ध्यान बिया बिने न जना चन अछि खसा थो ममसु मनो रहस्यपूर्ण ख वो अपरिचित मनो छाबोल सेठ्यु छे बिने न तल रमेश छ भाइचे किसानी का कुनाटक ठासे हो वयु बयान क हग्न क्यावा यस सर आए उनी गोला रमेश आज्ञापूर्वक तल जो आए हो यस सर रमेश अन प्याउन रमेश प्याउनी म छम कन्स्टेबल कोठा डुआवल सर सम्मेजो छिटा नाप्लाटा वया चंगदो दुन्छ्या हेला बिने औचल सुमिसा बिने न न्यन ममसियो सर ना मंजनाला गना उयगो मराला मंजना सर न्यना वयाला कन्स्टेबल न्यन मला दुन्छ्या आछि बिने न दल यस सर कन्स्टेबल सैल्युट ना प्याउन सो एलेपा कन्स्टेबल लिसे छम विदेश मिस दुआवल अठिए 5 फिट तरिक सो बाइकट तना तगो सोय रंग हाकोस मिखना हाको रंग रूप बाला जो ओ मिसा मेचे फेटना छम बिनेट सोया न्यन छे बिने खला ख जे ख ढ्यादिस सुसेवया बिने न उइगो ख्वासया तल विदेश मिसा बिनेट जुजल पय त छि जिटा फेट्न ढ्या मडी मिसा निला बिनेट तल छा मरा फेट्ना दिसरे बिने न थ न्यनचोङ मेच कि नातल ओ मिस मेच फेट्ल नाचटक निला ख्वा व ख्वा तुरन्ते गम्भीर जुल इन्स्पेक्टर साहब जिटा विश्वास मजा चुन कि नेपाठे जागो शान्त दिसेन खु ठगाटेको बिग बिग दुड युखे सु प्रसंग बिना ओ मिसा नोना मतलब खुलसे ना दिस बिने न निस तल सम मनुख जिगे ढेउ ठगाट सोया चन मिसा टाकेको सासला नाटल जिटा नेपा तस्क य जिठन वइगो सुकौ खुशी ख आटक जिटा ठटे गब्ले मुजुनी शून्य जिउ लाटे छपु पो धमके पो वल व जिटा न्यानी नि 6 लाख टका ब्युट काटे याचङ दो मक्सा जान का जिरगा न धमके बिया टाउडो उपो गोले छक सुए दैला थे बिने नन्यन वो मिसा ठौ ब्याग छपा खाम लिकल खामने पिने मिस मिरिका टाइप नाटाउडो खामे च्याटौ ना केना बिने नन्यन छिगो ना ठय खला ख च्याकलन लिसबला बिने न खाम पो लिक्या वना सोल खामे न टाइप ना च्याटौ दो पो बुनिसिका बिने बिचाइ सागरे दुन विदेश मिसा अपराध त जुना ठटा मुक्ति बित इनापेट बिने न अपराध जुनिको आश्वासन बिल मिसम प्याउनी वा हकन बिने वकिल साहेब या हत्या केस दुबेजुल अन्ते व छौ निर्णय त रमेश त फोने सम्पर्क ते कुटाइ त रमेश सम्पर्क जीवा कने खुनी निम्ते हल छौ भुक याटा उजा बिल रमेश ना पम बिनु न डुगु ज्याच न बिने हकन बिचाइ सागरे दुबिन पचलंका मुस्क निला हल न्यना चुना दिल वकिल साहेब या हत्या नाङ जासुस उपन्यास या पेंगु व थो पेंगु व ठने कोचल ठयान लिप छौ बोलियन तनी गु व कने न्यना दिता लन्च ना